اسلام آباد ہائی کورٹ بلوچ دو دربرے بازیابی بابتا درخواست سماعت بنداد بتا کیس گوشت تارگ نیامہ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان وزارت داخلہ الدین پان اور پولیس حکام آمد گسا پیش بتگاں جبکہ درخواست گزار ایمان مزاری ہم آمد گسا پیش جسٹس محسن اختر کیانی گوشتے کہ بے گواہی بلوچ دربارہ بازیاب کرنے کے حکم دیا گتا شیسرا اٹارنی جنرل گوشتا 9 بے گواہ بلوچ نو دربارہ بازیاب کرنے گتا جبکہ تنیگتا 15 مسنگا اسلام آباد ہائی کورٹ بلوچ دو دربرے بازیابی بابتا درخواست سماعت بنداد بتا کیس گوشت تارگ نیامہ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان وزارت داخلہ الدین پان اور پولیس حکام آمد گسا پیش بتگاں جبکہ درخواست گزار ایمان مزاری ہم آمد گسا پیش جسٹس محسن اختر کیانی گوشتے کہ بے گواہی بلوچ دربارہ بازیاب کرنے کے حکم دیا گتا شیسرا اٹارنی جنرل گوشتا 9 بے گواہ بلوچ نو دربارہ بازیاب کرنے گتا جبکہ تنیگتا 15 مسنگا